Bishop Nathaniel in 2003. Dus sa a organisatie ay chade ba kama anade ingi kwa wambaka. Ay solide sama na den aini a Bible. A Bible sa luegwa sonefelifi de lesigu. Aini a Bible aba kama nga ingi efene enkulfuru. Pagadu kali. Esi we kalu sefi ba kama we kalu sefi ingi. Madalu kalu wani, galu gu wani. Aina Bible yefena nefu aba kama nga ingi. Ana fusaide meke sani e wakaso anau. Tanga de aba kama nga ingi. Effectief grondrechten wa ma fening. Aba kama nga ingi da bottom fu ala de ta follow. Dus na stande ishi ukoya sa baling uko solide sama fu sama na de ini a Bible. Da holy sa Bible, e fu een vraag de, sa actie, we poen aina Bible yo. Kane como pa osu na vraag tu taki kane we gwa teli ki usi don taki e wa bi vraag fu actie de pastor ma de na ile fu uit sa actie tu. Maar we bi le fu uit aina Bible sama na we. Dima buku fu Deuteronomium 1 vers 1. Ja. Wat heb je voor breken? Omdat ze van je, ja. Hoe weet je eigenlijk je voor? Oké. Ik zie wel dat dat weet. Oké. Awa bonsani. Porque sai actie na op taki. We begin preki e fu na begi. We begi ma e ke fa o koya so, a Bible so lu fa un begi. Veji, a Bible so lu. Of vamos ficar na apisi de Eva ali, de uma boca para Mateus. Mateus 6 vers 5. En te you begi, you no musu de lekidem falsi suma. Yes, a Bible está aqui te we begi, wa mudu e que dem falsi sama. A Bible so lu fa we begi, leisi? Because in dem lobby fu tanapu begi na ini dem dukerki e fu na tapu dem strati. Ataki de falsi sama, lobby fu tanapu bega ala stati, atapu de duker ki na de stati. Hier, leisi? A de strati huku, fu ala suma kan si dem. Fu tru, mi taki ki untaki, dem kisi de paiman kaba. Yes, a Bible ataki de falsi sama lobby tampu bega stati. Ofu de tampa in de cheriki da de meke balbali. Hallelujah, gadu musu. Gadu taki de sama de kisi de paiman kaba. Ma ye fa gadu tapu umbeji. Make you begi, go kibri you straight in your camera, en tapu da doro. En da begi, na you tata na kibri fasi, en you tata disi de si kibri sani, sa giyu, pa ima publiki. Ataki te ye begi, gwa yosu, tapu yu kamba, yu wanda ye beja gadu. Ma eke faude aso, wabi wan organisasi, wabi wan pesi pewe konsamo. To konsamo na pe, we begi na pe. Te we begi tu, awan tapu pesi. Ma te we begi tu na ye meke balbali. We begi rustig, meke gadu yewi taki we begi. Dus data Bible taki. Ma kane eke pam de aso dan begi como po, dan me begia da kane pede abalibanda sama ye taki me begi. Ana gadu me begi. Dat betekent taki miwani meke sama shitaki as het ware sama momentan lukumi. Taki ai misabi dusani to misi. Maar nee, gadu taki te we begi meko begi rustig kan hebben. Oké. Waar deed Deuteronomium 1 vers 1? Asoko sabitaki wa de sama pa Bible. Soko sabitaki wa una de piti fu gadu. Aina Bible gadu kaliwi Israel. 18 natie daar gewoon tapo. 18 natie. Passa 18 volk noemen daar gewoon tapo. Ik heb bij des nation de Hindustani, de Japanese en dan heb de Israëli's zo heb de Taiwan. Pardon, 18. Oluko pagado kalu Deuteronomium 1 vers 1. Deuteronomium 1 vers 1. Disi de da woord disi Moses ben taki ki heri Israel. Je ziet, disi de a woord de Moses ben taki na Israel. Moses ben taki na Israel wang te you lezen a Bijbel. Vanaf Exodus Moses ben taki na Israel.
de gado pu de pikin vem como povo Egipte, nanga ana fu Moses a pure. Dus, en de pikin sabe da Egypte als slavernij, gado tali de Israël. Gona Deuteronomium 28 vers 1. Als we lezen de Bijbel, we jonko fu buku gua buku. So gado ta kon lezen de Bijbel. Lezen? Deuteronomium 28 vers 1. Deuteronomium 28 vers 1. Woluku sa gado tegen Israël. Lezen? En asa passa so, dat if you know sa arki, fin na das tempo masra yugado, si en du ala hen commander, disi commander, de, da masra yugado sa seti rei, na tapu ala polo bu bronta. Gado tegen Israël ya, gado tegen de baka manga ingitaki, efu yemisten en du samitaki, da gado opoti abaka volk hei tapu ala de ta volk fugon tapu. Maar mi vraag nou wie, we sheke baka ma de hei tapu ala volk fugon tapu. We sheke o de hei tapu ala de ta volk fugon tapu. Nee, door amper woord samen. Oké, je ziet, door de tanga je zegt, meke wa de hei. Dat koluku na tase. Go naar vers 15. Deuteronomium 28 vers 15. Maar asa passa so, dat if you know sa arki na das tempo masra yugado, si en du ala hen commanderi na hen wet, disi mi commanderi tide, dan ala den fluku sa kom na yutaku, en dem sa wini you. Gado taki, if wa aliken sting, as tempo gado ne wet, gada bi wet. Gado taki, if no alikimi wet, dat de fluku okwa utapu. Ala sama sabi taki fluka na wabumu sama. En de fluku o winiwi. Dat betekent dat je de fluku op kisiwi. Dat molesi wan fluku giwi dat ontegi na sama afluku ya pasa. So uko sabi taki una Israel. Dat etaki a Bible etaki aba de baka mananga de indi. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. John Pogona Deuteronomium 28 vers 68. Die maar laatste vers. Deuteronomium 28 vers 68. En masra sa chari go baka na in Egypte na in Sipi. Gado taki masa uchawwa Egypte a ini Sipi. Dire Israeli be como pona Egypte nanga anafu Moses na waka debe waka como pona ape. Ananga boto debe como pode. A woord Egypte in a Bijbel betekent huis van slavernij. We lezen die sana a woord Egypte. Exodus 20 vers 2. Mi de masra yugado. Disi be chari como fu da kontre fu Egypte. Como to fu da oso fu katibo. Je ziet, como fu a oso fu katibo. Dus gadu becha Israel como aina oso fu katibo. Como a Egypte. Anga ana fu Moses. Want a konde directly Egypte ana Egypte enen. A pesi dene na Mesrahim. Dat ine na a konde ne Mesrahim. Egypte betekent huis van slavernij. Dat we lezen in Exodus 20 vers 2. Oké, go back naar Deuteronomium 28 vers 48. Deuteronomium 28 vers 68. En masra sa chari go baka na in Egypte na in Sipi. Gado chauwa Egypte a in Sipi. Gado chau kwa slavernij anga boto. Anga sa de gansa mafu koya sana. De kwa anga boto ya. Ya dan de gansa mafu kwa anga Sipi asana yaso. Loko ya. Kwa anga wansani wan board fu bewijzen. Loko ya so. O de que de laiwe que sardina ini black ya. Ini de boto. O kwanga asana yaso de seno kwanga driboto ya. Ibe abi de Pintas, Minas, anga Santa Maria. De driboto. De kinsa igwas koite kasabi. Ya to Pintas, Minas, Santa Maria. De driboto na ape ube kwasa na yaso. En du kwasa na ya boto ko du kusa de doanga. Leisi? Na da pasi teni den taki ki yutaki.
You know sa si moro. Una o shu konde mo. O konde na Jerusalem. Una o shi Jerusalem mo. Leisi? En drape dem sa seri le slaaf. Man na uma di ufeyanti. En pe wo kwa sana ya do seliwe ke slafu. De seli de gansa mafu de seli ke slafu dan. De seli de ke slafu. Man ana uman. De seli ke slafu. De pesi pe de seli wa ston oso. Ston oso da a kwaku. Te iluku abase fu kwaku da yeshi wan oso anga bakstin na meka anga bakstin wan boko oso. Na pe de seli de gansa mafu. De seli de ke slafu. Man anga uman de seli ke slafu. Anga oku na pata boki de seli de gansa mafutu. Leisi? En drape dem sa seri le slaaf. Man na uma di ufeyanti. Man no one suma sa bai Yeshi, no one sama obayu. Dat but you can tak no one sama adefu for lusui. Asama di offer lusui na Jesus. Jesus wa offer lusui baka. Ma fa offer lusui dai kohola wet thing. Ik heb samen zijn in Deuteronomium 28 vers 1. Die attackie lezen we Deuteronomium 28 vers 1. Deuteronomium 28 vers 1. En als dat passa zo, dat if you know sa arki na das. If you sa arki. If you sa arki filipini na das tempo masra you gado. Usi en do ala hem comanderi, disi mi comanderi utige. Dan masra you gado sa setu hei na ta ala folku fu grontaku. Esi gana ya gado taki if you aliken, da gado potui hei na tapu ala folku fu grontaku. Ma di mi leisi gui, dat betekent dat ay solo taki wa aliki gadu. Ne gadu meko wa slafu. Ne gadu poti wa katibo. Tanga dei futide bakama na ingi da ini katibo. Sei de meko da ini katibo a Bible solo taki gadu no for lusuwete. Want ay solo taki de bo seliwe ke slafu. Mang na nga umagiwi feyanti. Da wo luku sai pasanga witide dei. E que poda balenhaço sa emitivi. Gona vers 42, 43. Deuteronomium 28 vers 42. 43. Vers 43. Den vrienden suma diside na you mini, sa kom tu misi hei na you tapu. Gabi taki de vrienden sama sa da you mindi. O kon tu misi hei na you tapu. De vrienden sama ay taki de ta folle. De tafel o kon tu misi he ya witapu to taki de tafel da taki da koli de sneisi de wetman do kon tu misi he ya witapu leisi En you sa saka tu misi lagi go na ondro. en gadu taki wo saka tu misi lagi go a ondo dat bati kan do da witapu do da wi onda ondo leisi Asaleni gi you en you know saleni gi hem. de tafel ko go ileni sani giwi ma wino ma leni giden. Ik heb een voorbeeld. Bank, sama bi bank. Ana bank ma bi bank. Bank na fu de tafel. Te you ani leni wa money a bank yego. You go panti sani bay of ya bi you go to sani you go panta PCB. It take money thing. Te you ani leni wa money a bank taki e mo leni wa money bay voorbeeld fuka buy one ijskas fuka buy one bankstel. Na bangi yego a Bible taki de tafel ko leni giwi ma uno ma leni giden. Anga so ook to leti ya so say fai pasa e ke fa snisi abe wenkia. So le isi de sama fu na abi money do ein famu. Da le denki taki e mogo na snisi da mogo. Aksa snisi taki snisi isa yumi wa sakalisi da te yuma sakalisi da mo pai ein famu. De sama fu e dwen. Le isi Asaleni gi you. En you know saleni gi hem. Ik ook toe geldschieter. Geldschieter, grootste deel voor de geldschieter aan de tafel. Te wani wa money, a de yogo leni, a money nape. Plus na rente. A rente sa yo país evitane ado a salaris. Je ziet, dus de tafel ke queensu, want dat doet dat do da ede en do leni giwi en wino leni given. Lees ik do? Asate da hede. En you sate da teri. Je ziet, ataki de tafel ko da ede en wi oda te. De teke te kisi wan guana.
Teki sa gwana nente, ay kota te gweton, da fika te, dat betekent atede et dede. Milai nyama te na pe next, dat betekent wan not, gadu taki wo, not ikide ta follow, do go du sade wana ngawi. De ta follow ko go du sade wana ngawi. Adeite, lees godoro? Vers 45. Urufara, ala dem fluku disi sa kom na yu tapu, en dem sa long na yu baka, en dem sa kisi yu tele ki yu sa dede. Esa gadu taki, puduno ali ki gadu wortu, uno holi a wet pensa taki na taki de fluku, ola u baka, en do kisiwi teko dede. Efu wada ikona wet fugadu. De fluku o kisiwi en wot dede. Because you no ben arki na da stem fu masra yu gado fu hori hem kumanderi, nanga hem wet, disi aben kumanderi yu tide. Vers 46. En dem sa de na yu tapu, leki wa marki na wa wondru uroko. Yesi, de fluku oda utape ke wa maiki anga wa wondru broko. Aso ko sabi taki una Israel. Dole sa Bible no luku tak, hey, desa jep sanga uyong. Wat wa voorbeeld, luku eke baleya. Baleya so, mi taki, okay, gimi waka mi shide mai woko stings lakanda. A baleng mi sabi taki na baka mai tra baleng. Baleng mi sabi taki na desa ma fu lowe ne de ko opo ador pu ya baleng. Ma sabi baleng eke balana wa froisi dor. Eke fade meke a studam de ta ador pu froisi baleng bet de kaba. Yata baleng no froisi. Ma no, mika atsuanani. As things lakana, so to follow cabin now. Sama fu baleng efu na wata follow cabin. Wow to follow ka? Yes, it is de fluku, da uta futawi konde ya wata follow ko aben. E woko agudu fuwi chagwe. E woko agudu fu chagwe da ufi ya luku ama picking % no more de jui. Efu de ju se. Yes, de fluku. Gona frok to fiu bro. Deuteronomium 28, vers 16. Vers 16 tanga Fluku sa de na yu tapu, te yu de na inida foto. Ataki fluku oda utapu to uda foto. Te de sama fu komo patap se ataki de gota foto. Ayu osu de gota. Grootste deel fu we gota ayu osu. En de pesi pe wetan a de boiti. Ghetto. A ghetto wetan. Ana de bumu pesi fu foto we gota. De mai taki north a de bumu pesi. Sunny Point na ghetto. Ephraim na ghetto. Pont buiten na ghetto. Lazy? En fluku sa de na yu tapu, te yu de na da grom. En fluko da utapu to de na gom. A gom ukatake ke tapseya so. En ook asanya ego tu taki da de plantage. Dobe da slavernij, dobe woka de plantage. Yechi wan fluko be de na gom. We woko na kattenveld maar na giwi. En na wipi be woka de kattenveld na de suikerriet plantage. Kan ik even film hoe duur was een suiker? Vader be koti de sama fuani. Na fluku. Alla pewe de fluku de. Efu adai kona wet fugado. A fluku ola ubaka futa kisu futa kiyu. Dauna ofena tego libi. No why de bidu kaba. Uani takite Christus konta ukotien konta uani fa de biduete of uani time yange of uani de princesa na de prince fu Christus takiwe time yanga Christus na de ta koloke wo kodi. Want atafa udai ma undai ko duan san undai ko la ulet fa da bi fu. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation